Ya fifira mai fa feo ya tum patal fatu ya le mai mo mai tato tunu nei vaenga ole le aso ya ole fo o tato mo le no to fata ta non pa so foi ya male vaenga fo ya ole quarantine e pe ona ye ya I tato patata nonga fanga solo ya se tas ya ole vaenga pe ona ye le so le fo mo ma patasi toi ya mal suisi ni on vaenga quarantine ya Jackie awa fo ia le fa so pa menino fo tato tunu ia sa monei me se fo long ya to inisio vaenga ia on Silvia ia ile fa malanga I tato tunu ia me se fo ia le tu ina mai inisio loa ma fa moni ia I sa monei talo pa Jackie talo fa so fo lan ia fa malot fo ia lo fa fo mai tapo kala me ne aso ia ole vaenga pe na ile tato wa patata nonga mulmuli o lesa tato tanoi fo ia tampai fo fast lo lo tato tunu vaenga pe na ia tato pesticides ia po vaenga fo ia o vaila au ia awa lava ia le tape ina se tulo ia onisi fo ia in city fa la fo o lo tampai tato tunu tu ina mai ia I tonu sa o lofanu sa mo mai atunu mamau ia fa Thailand nga se ko e fa popo tua ile tap kala mele wa mabai so se tuenga vaila au lava vaila ona le au mai mai atunu mamau le lave ia vaila au ye awa fo I fai o fa tuanga ia vaila au ye fa nga tonu maota se tulo ia matuai fo fale e vaila au uma lava fa pena fa pe ye se fia malanga mai mai atunu mamau I mana mia mua lava le stala restara il vaila au ia on mafai lea ona fai atuai ia le pepa pemita e fa tangai ona mai ia fa pe lava ye se o lo ye ia se vaila au po le lava tu langa o se vaila au fia mai awa fo tineo o manu fa la fwa pon inset e le lava le sili mo atu mato ofisa ia atu mato ofisa ia pe baba ai atu fo ilunga mato au penga tafa elangi ia awa fo ia ni fa maunga o ni information ia po ni fa mam lama tili ia tu langa le o le si vaenga Jackie le sa tato tano ai le tapo klamun muli o le tu langa le pe na ia seeds ia po fatula au fo ia nai vaenga la vai to fam natu tato tunu ai fa nga solo tapo kalami ia vaenga pe na fatula au fa mulmul ia masina fia fo el malula tnu o fatula au e mina mia lava le fai o le pepa pe mita o pepa pe mita la le e ia inga I lalo le pepa pe mita le e tu langa o fatula au ia fa pena ona mai ia pe to telefo tangata la fai ia la to tonga la au ia po ni nursery ia po le fatu anga foi ia lava ia pepa seeds ia o mai ona ile pepa pe mita template em fai na susu atu office fai atu ile pepa pe mita ia ole vaenga na pe na ile to te pai to tato kolamenta to fatata nonga le o mai atu ia ai te manatuli Jackie ole ta fanga solo ia ole mai te watu I fo inisio nai mata upu oni se vaenga te ono silfieta to tunu ele ngata I sa mo nei me se fo inga ia me se fo nai wolo fa pe ona fo e fai malanga mai sa mo nei o le tasi vaenga ta ua fo ia me se la to le masani ona pe malanga I fo il sa mo ma tunu mau ia o lo tu fai lunga o ba lele ia pole declaration form ia se fa manino voi pe fa ma tili ta tunu Jackie fa mon le ta ua o le declaration form ia ma le fa tu musa ina le fa mon ia fa Thailand ia masila fia o le declaration form po le pepa le fa talanga le fa pe ona tu fa tu lunga va lele le itau nu va lele masila fia ta tangata o le pepa le pe se legal document pe se fa maunga le fa al tula fono a fa pe la e tangata fa tumu pepa le ai le o fa maoni fa tumunga e te lele afianga tangata le fa tumu pepa pa te tainga o pepa la le ia fesili ale vaenga le health fa mai fesili vaenga le QK customs e mal fesili fo il matovaenga nei quarantine o ilalo la le section le al matovaenga o lo ia fesili fa penaon fesili tuai pe o ia ni o lo tau mea ai po ia ni o lo ai nga o si mai la au po la au ia po ni manu po ni o lo ia nga o si mai manu se tulo
So, ofisili whapea, e mana o mia lava le tali whamaoni. Awa e lava ia tūlanga lalo tūla whonu. E mwhai ona mōli e tangata lea pia whapea, whai atu lea sia singa o ato, le tau nuu atu il malaiwa lele. Ia a le sau ia pepa, le declare mai e leini no no food items, e le o iei mangi mea ai o iai. Ia a whai atu lea sia singa o lai mo o ifo, ia peo se pepa ham, po se pepa whaanga le KFC nga mai atunu mau ia ai vo le mga ai ku ifukong le ako. Ike le a whianga le importa ta unga leo le tangata lea whapinao na mai o loa ia. So tūlanga lava i o le pepa whamtalanga e mautinoa ia e mautinoa le e whamaoni le whatumunga lau pepa lea awa e uma foi whatumunga pepa i o ngai saingi ia le tangata le whatumunga pepa so le saingi la le ngawa e declare inga o mea uma ia le whapena ona au mai i tutono lau atu tutono lau whamoni i o le svoi tūlanga i o le o tatau pepa lea whaptalanga le tu whatulunga lwalele o le whaperitania so iai fo ima le wha Samoa le si site so o se tūlanga whana ina ia wha whaingofi tangata ia e le o malam lama tele i le wha Peritania so o lai iai ma le i tu wha Samoa whape e o iai iangi o loa tau whapena tau quarantine ia mautinoa ia lau o malam lama le whasili ia ma wha atumu fo i wha maoni o le tasi o maenga po ia e tele na ngai mita tūtunu ua lea ua so no mai foi lo sunga le tūranga peona i tau mawha ia o le e mwhai ana toi whamanino tasi lava whamolmoli o a tonu tau mawha e tau ona whatumu i pepa nei ia wa mtu hoi tātou Samoa o le oso lava e masani ona ngai mai ma tātou tangata anu o tele lava i tau mawha ia o te lose o lesi vaenga ia po a tonu tau mawha ia e te tau nutu ia po le lisi atua lava ia o vaenga lo whapea ona fōfua e whai mauso ko ina ia inga mo i Samoa nei Whaftai lang e mo sila fia ilunga lava tato pepa whamtalanga le tu whatulunga lwa kusa ele o iai ia se lisi whaanga le o mea ai o paua lava le fisili la iai po iai ni mea tau mea ai po iai ni au food stuff so ole whamam lama tili atua food stuff so se tsoinga mea ai e la vea ia mea ai vela mea ai ia kai pe o snacks e la vea foi snacks o sukalaki ia o canned foods o mea ai uma lava e whapena o nei sama oi ia e lea lau tik yes pe whapea o ngai ei ia ni au o loa tau mea ai o mai ma oi e whapea le ai mangi o loa tau mea ai nga o ofu nga o lava se tulo ia ma ngisi koe ngā oloa ia unga e tik no la ia e whapeo iei lava ia se oloa tau mea ai lava ia e lea tik yes e whawhaingo fie fo i awa fo il mato o ngaluenga i le malaiwa aleli o te mnato na ua manino hoi tātou tunu nā vaenga peo na iei ia le whaatumuina o tātou declaration form i lunga o wa alele i tau mai i Samoa nei Paula Valbaenga le o manino mai fo ia le whaamana mai na le sunga ia Jackie whai lau le ala tau mawha lo e a fio mai ma mai atunu mau ia mau te lo Valbaenga fo i nei e taun whaatumua nei tātou tangata anu o lo malanga i atunu mau ia e tik lama ia pe whai al whaasa o fo i lea ia anga i le punga lo pisiri mai tari le ioe pe a whai o lo iei so se Vaenga tau mawha ia o lo e whemana ngai ia maoi o lisi vaenga fo i peona i ta penanga la mo tātou i Samoa nei ia o lo iei ia se tasi ia o penga o whamtalanga ia po website fo e te lese o ngā fo ia i ta penanga tātou tangata anu i Samoa nei o lo fia malanga tu i au se tādia ta ua o le Baikon se i wha mamlama wha manino o tili le vaenga wha monmole alo wha whonga tātou tunu e whaftai lanu mo fisili mo sila fian malu atunu o le Baikon pe o se au penga te whailangi lea le quarantine New Zealand o i au se tālia so whatata inga la o tangata e malanga atu sa mo e fia alu i Australia ai o le fia malam lama tini po wa ia ni ai inga i mna o mia pe a pe fia ave sanga whatata inga o sanga o loa whaanga le inga o si mai lau la au
ia le mo whawhaingo fia mo tangata i access I internet. E mawhai ona lato access I lunga le website lea Australia ka o le BICON, B-I-C-O-N. E type atula le Google, Google whanga le ia type le BICON. Ia o nga yeila ia o le mea ngai ka o le BICON o le quarantine Australia. Whai langa e click ia lunga. Ia ola iai uma ia whaktalanga SS ia mo poa ia I koe ngā oloa le whapeanga a wina atu I Australia mai Samoa. So straightforward lava ia le whatumunga ia le section ai whatumu whakakainga a whapeo ngai fia aveng iau say chips chips ia type ai pole taro chips pole banana chips ia o ngai ila ia le whaktalanga lai ngai lunga le website. Poa ia chips le mawhai ona watu nei Samoa. So le websites le e au ngā lava a mese tangata I malanga atu I Australia. A wai to atero tangata e whai ama o ia maave ia oso whanga le a wako ia ainga atu nu mamau. Ia le lava le malama mautinoa. Pea whapeo lai ave ia ni au oloa atu nei Samoa. Okay, ia nā umanino ho iana vaenga e tā ua fo ia mo le no silfia tātou I Samoa nei. Ia awa fo ia le tompai lava le sefe se leni. Ia awa a whai e tele se vaenga tupe alu ia whatau wina o nisi fo ia o loa le a whai mauso. Ai anu atu e le talia ina Australia. Ia ua tele malosi ma se leni o wha mai mawina. O lisi vaenga tā ua le mai tau atu le lisi o tā whatatanuanga. O le vaenga peo nei ia suinga mai ia e vaenga peo nei le seafood ia po tau sami hoi lea mai le ngatai whali. E mawhai ona tuina tu tonu lo whanua o se tālia. Haftai lanu, ia peo ta ua o le BICON, le website le Australia. A whapea o fia malanga se si ma ave sanga kula ia. Se tulo, like a whole fish. So ele lava le seek ia mua lava le websites lea. E whaamautinoa po o lae whaatanga o na ave. Po a fo I pepa I mana o mia. Awa mo sila fia lava le malu le tunu. O le websites lea BICON Australia. E ta I vai yaso lava updates. Ta I vai yaso lava updates o longa winga a whapea o lama singa nga sawi ia whaktalanga e mawhai o na ave seafood. I declare. Ia, e koe siaki akula maybe after 2 months. E koe siaki aku kusau lefe mai. E mawhai o na ave seafood. Ai e mna o mea la le pepa le quarantining e. So mea la na e tā ua lava le seek mua lava le advice alo o matu officer nei. Ia a po se si foi o access internet ina ia lato I loa pa mautinoa ia le tulanga o ia inga mna o mia pe ia ni o loa tau quarantine of ia ave I Australia. So mo le sila fia lava ia malu atunu ia ngau koe access foi le BICON au kere I South Tapol Kalame. Ia o lai fe mai e mwhai ona ave seafood I Australia. Pea whapea la ua whai ia le pepa la lea le quarantine. A Samoa nei. I totono Samoa. So a whapea la ia isau kula ia fia ave Australia. Le la susu atu mo oi I le mato ofisa. I ona whai atu ai lea le pepa lea ka ua le so sanitary certificate bio certificate le ua pase ia le o loa le whapena ona ave Australia. Le ona issue atu ai loa le certificate la lea e ave matangata le alu male kula ia lea I Australia. O te loa whai e le uia wala nei e pe ona tausanga mai ia le malo o Australia ia e whaamua atu se pepa mai quarantine Samoa. O le a whaalea ngā ina e Australia ia kula ia maenga o ma ia e leo whaamaliina I fo I la tau ia tula fono. Ia o le vaenga na peo na ia le tā ua fo I o nei pokana me morsilpia tātou tunu a wai pai lava si tele fo ia o le nau ta inga whaale leia ia le siusio manga o Samoa nei. Ia e whaatau fiofi fo ia le leo fi mai nisi fo ia manu whaala fuama vaenga papena. Ai o le fo ia nau ia tulu mamau pe Australia, Amerika, New Zealand mai nga hopena. Ia o fo nei sauni manu whaala fua mai Samoa nei. Ia I tono o lato ia lau whanua. Ia o le si mai nga fo ia pena ia le
ia tātou pin lam sa sama ho ile mo ila tola le wa ga I mai Samoa ia o le ho ia ma sangi ngo ia ngo fai malanga ho ia ke sa wala I Samoa o ka ko pin long sa sama ho ile o le alo ngo ngapin Thailand ia mo sila fia mo malu la tnu o lo mam lama ile tulanga le o pin sa sama la po ai kenen kuku I malai valele mo sila fia la vai o pins nga pe o se o le pin la le matovaenga pin sa le matovaenga so le o le winga la le pin le a fa pe o malanga mai Australia ai fa pe o ngai ke sauma se se o loa kau quarantine pe o loa tu aisa o loa tau mea ai po ne ai a fa pe o ni o loa ngai mana o mia le paperwork pe o le paper pe mitsa po le certificates mai atunu mau ai au no mai o paper nga ia kai pe la le pin le e ke pe o lo oe lava faitsadia lo oe lava faitsadia ngala e kangwe kia e o loa I awala ke sila fia ai ke lo e de o yai mase au niau pepa e fatsangi o nau mai o le swai tu langa a fa pe o niau o loa ngau mai o ngai lai declare lunga pepa fatsalanga ai au no man niau pepa pe mitsa po sa certificate ia e mafai ona e le matso fitu na inga e matso fitu na inga o le va ayat uso ngai declare la oloa ai ele o yai mangi o pepa so etele lavala ona matso rek oi fautua ia tangata le au mai ia oloa ia ai au no mai pepa alai declare etele lavala matso fautua ia I tulanga e au ona fai e fa pe toi malanga mai atunu mau but o pin la ia fa pe au no mini o pepa ia anga we sila fia o ngai ke su mai mangi o loa ka quarantine e pe o pin le tia ina ia o lo fa pe nei ina ia fo ia I tulanga leo le sala penalty po le sala tupe foi on the spot fine a wa pe tulanga nei o lai la vai fai il mato wai inga lalo tula fono e fai ia le on the spot fine la le kai pe o atunu mamau laku yes toi ina ia ai lai laku mase ai wangalo nga ia ona declare lungun pepa fatsalanga ia ai le kia ia foi kongo pins la ia samsama I ia e ko ai le palangi ele fine e ko al palangi fine on the spot so tulanga fa pena o mai ai Samoa ia tulanga nga le fango fines but pe le pin na pe so last option pe o last option nga pe fa pe ngai ke malanga mai mangi o loa so quarantine ai au no mai pepa ia mfainga e kia I mato pin le ina ia e avoid ai fo le sala tupe ia po le se tulanga fanga le ono e fa fitau le foi I tonu lava ia le mato foi au nanga ia foi la le o fa fonga menta to tunu voi le ia ele ngata voi e lunga le YouTube channel me se foi ia la le Samoa FM e Melbourne Australia ia foi la wa o lo yeise silingia voi le o le mafo fa voi peta tau na sao mai pe ofi mai foi ia se o lo va pe ona tau tun mai Samoa nei e mafai ona psili mua ia le o lo ngai mai tono tato tunu I se sui o quarantine peta lia pe le ai on to fo ia le tuai e tu tono le bin le ia se o lo e le o lava ia pe pa mo ngam vai ngam fa pena ia fa Thailand mo sila fia il tatamalai vale le lava ia a fa pe ile wa ele yo atula tanga tsai mele sia ke ako lai fa pena ona ele pin lai iluma le arrival iluma le arrival ina wa umala le vaenga le immigration so lai ele pin lai mal sign nga dispose quarantine items before this line before this line so le pin la le fa pe ke la kula wa pasil pin ya e ko ma fau la wa o ile matso officiale sia ke ako ya le matso fo ile si pin ngai le vai nga so fa pe la ku sia ki fo o ngai la ia o le faitalia lavala o e ke kia ingai ia la o loa le au no mangi pepa pe mitsa po ni pepa pasiolo en fai ona kia ia la o loa le ko ngol pin po le swai tulanga
whai ona e sala tupe fo i le matovaenga le siakia i o loa pea whapeo ngai e ke sauma o loa le o au nomini pepa mna o mia. Ia mwhai ngai sala tupe. Pe mwhai whai ona tia i fo ia e matovaenga. Pe siakia kulau ako ngai ke saumangi au pepa fruits. Mo le sila fia ia e lava o loa e high risk. Ka ongal high risk pe o loa e kelenga ongo ofi mai ia ni whawhitau ni. Ia e whai o loa e le o kele se risk ai pela o me ai vela. So kele lao o loa ia kelenga high risk. Ia e matou te whaamalia tuai tangata ia au mai e lato o loa ia ai au noa mani pepa. Matou te tia ia. Matou te tia ia la i pinsa ia langu sasama. Awa e high risk. A whapelangi o loa tau mea ai vela. But onga e le o declare inga pea. Ia mwhai lava ona tu atu pea ia me ai vela lea e te koe su matangata lea pea. Whapea laua declare i lunga le whaptalanga. So ole awala ia ole matonga luenga ia ole ngalulue whaatasi. Ngalulue whaatasi matangata le malanga mai. Ina ia whaingofia ia le whaingal matou whaatinono po il matou ngaluenga. Usa na wala a whaina e fia vavena o na ese tangata oilea mai tono mlaiwa alele ma awana i tele le hassle ho ilea e whaafea ngai mana i tono le o temi o arrive mai sa mone. O le maa ngai a mana vape fo ilea. O le siaki. O le ngai runga website a le quarantine Samoa. Ia masiaki uma o loa nei o a whapeona atu i na mai tono Samoa. Ia ele aloela ia leo se tupe se fine. Ia ele umieiona e tutu le lainga ho ilea awa leo tau nuu mai o fia mai fo ia inga ma o Samoa nei. Ia mai fia uma ia leo loa ngai mai atunu mau. Fia ma quarantine. Sa o leilan. Au sia lava ia tato pepa ia mna o mia. Ma lama fo itangata i lato o loa ia o mai o lae wa mai o na whai pepa. Wa mai a fo ona declare lunga pepa whamtalanga. Ia wa lato malama. E le ai lava se whawhitau li o lau sau e sau siaki lau aku. E whaianga e sau la wa ma declare ia le o iei mangi a. A waku lau pepa pe mita mo au fruits ia mai. Ia onga e sau atuala ia e le se mea ole a e tu umi foi i le vaenga quarantine pe a whape o meet uma requirements la ia pe un tata oi ta pukalame le whai le so ia ma isi foi i pukalame nga whai lumanai. Ia o te mnatura ta se le si vaenga o ta whatatanronga se i whamanino foi le ta tutunu. Ia vaenga lo ta ua le to vaenga po le vaenga ta ua le blacklist. Ia pole atunu ia vaenga lo fia uma ia i le blacklist ia o lo whapea ona ngafa foi ma to vaenga po quarantine po i Samoa. Whaftai lanu. Ia mo sina fia lawan malu le tunu. O le blacklist kai pele o se matou lisi lea o tangata i e whapena ona malanga atu i atunu mamao ia po o malanga mai fo i tonu Samoa. Ua lato whaia male pe ua whaafita oli. Pe ua whaia male fia le alu veanga le ia mato e sau. Ia ai au noa mani ni pepa ia requirements mo le quarantine. Whai tata inga la o se tangata ingoa ia sina. Sina e malanga e masangi nga malanga mai Australia. Ia e sau sina au mai anga pepa fruits. Pe sau mai sanga pepa ham. Ia ai sau. E leo ia sau le first time. Leo iai mangi pepa. Leo iai mangi pepa. Ia tūlanga langa. E mwhai ona matou whaatuinga le ngoa sina lea. I lalo le matou blacklist awa leo iai masanga pepa e whaatanga e ona mai ia le fruits po le pepa ham nea. Ia whai o tu o lau le ngoa tangata le blacklist. Ia awa whaaleo ngā ina fo ia o loa ia ngā o mai. So a whaapela e koe malanga mai sina mai Australia. E lai sau a maltulanga lea sau ai ele o iai mani pepa. Ia ai koe su e aku mako plastis. O ile ai o le nga sau fo e tangata lea malanga lua masinga kaluai. Ele o iai masanga pepa. Ia o tūlanga la whapena e mawhai ona mato mō lia tula fono. Mō lia tula fono. Ia pe tongi fo isanga se sala tupe te le. I lalo lava tula fono lava ia quarantine. So o le whautuanga lava ia. O le blacklist.
peo se mato lisi le al avaenga ye fa fitauli fa fitauli I tonu o le pe malanga ye ma paperwork e mana mia so o le fautuanga lava ia tama fai awane I la bela wingo la lo blacklist awa peo tulanga le fai no mo dia ia tangata le Kaole. Ya, marato na manino tato tunu vaenga na o le foi o ye ia vaenga foi ia tau teknolosi. Le o ye le pokala me foi ia o lo fonga ina foi masini mo computer foi ia mata tanga luenga quarantine sa morning. A faila wa ia o le fia foi ia faia ia tulanga fa pening. Ia o tauni lo no sui o tauni lo ona awoli te faia ia vaenga vo I sori foi tula fono quarantine to ia wa le wa fa fonga mai ta to tunu ia fai foi ona e tula e foi lumon fa masinonga ia ma to foi te si vaenga foi ia sei ti ai foi ia al simple ia vaenga pe ona ta fai to ele quarantine au lava o le whaai loa mai ni tanga luenga ia po a lava ni o loa o lo whapea ona tampa I tuina mai tono o Samoa ia manato pauna vaenga o lo ye le ta lisi o whata tanonga ni vaenga o le aso ai tuatu lava noa nei po a lava se vaenga o fia sau noa I fo ia manua lo yeisia nei ta minute fo ia toi ia whaftai lano ngan mol sila fia lava le malu le tinu a fa peo ye ni o loa fia awina tu ya tinu mau peo Australia ia mauti noa le la o mau kingoa ia tulanga tau ona fai a fa peo lava e fa silingia ia le lava le su atu pe bini atu fo in mato officer I le numera lua o iwa lua fa awa fo ia se fa talanga atili ia me ono na mia ona fai pe fa pe fia awina atu ia ni o lo tau quarantine atu mau ia fa pena fo ia tangata I malanga mai atu mau po ala ve ni o lo ona e fia au mai tono samo ia le lava le mauti noa ma shua le ia ma fai una sao mai ia o lo ia ia manato na sa fa forma huta to tunu o ile leo tene na ta fa tanonga ia fai fo si tele o vaenga o le sa fa peona tanoinga nei vaenga o le asu ai o le ite pa mo fo ia o le a fa pea ona to e fo I ta to mata upu le a ta to tanoa taitasi e mata upu taitasi e pe ona mata noinga ia ile nei vaenga o ta to fasalonga awala ni ngalo to I tulita mai ta to fa tanonga ia male vaenga quarantine sa morning ia ole a fa peona tato from talap tat noa au ili e foi ia I mata upo pe ona mata noina ile nei vaenga le aso ai te nei fa tai ho ia lo sunga teki wa fo ile fa abno inga lo taimi ia mo le fa ilo ina lava le vaenga lo tampa ile quarantine wale puipuina ia o tato tru ia hotai et foi le fa fo mai lunga o le Samoa FM ia I Melbourne a mise foi lunga le YouTube channel and Talamo Media ia tau na manuia fo fuanga o fa fe ngai mautou ia so e tau foi ia lesi vaenga o tato fa tata nonga ma quarantine fa soi foi ia